Aisha, Irene kuba kwanze akaba agiye kwishakira undi mugore urabivugaho iki? Umva, nakubwiye ngo batware imbwa bwo nimba batwaye bajyana. Ese ko ndawe wabyegereza umutima? Nabyegereza umutima ariko. No. Ayi ndabona byakubabaje gahambirwa. Nsobanurira wakubateye kuvuga n'ibiki ko nta byabaye. Ese ubundi bwo yaba yamwambitse impeta ubundi weho bikurebaho iki? Aho tuziranye urahazi? Oya mu bintu akaba yaraguhisemo nimba kuko ari wowe wanyawe. Wandi kuburana nyeko ko nzi neza ko yambisemo n'ubundi. Baguhitamo hese wo impeta iri hehe bakwambira? Akose waretse kwivanga mu bintu byanjye nayikuramo. Ukuntu nzi ubu najya muri ahantu bagura impeta ngagura impeta ngayambika umukobwa. Ayi nyuma y'ayo magambo ya Irene weho urarenzaho iki? Umva, nakubwiye ngo batware imbwa bwo nimba batwaye bajyana. Nta mugabo batware nabaye imbwa. Ese ubundi wowe kutari kuvuga kuki wacecetse no kubera iki? Ngenda nimba ari ibyanyabyo. Nimbwa ifite n'umurizo. Mumumbwirira amafoto se mwayabonyera? Ndagira ngo nkumenyeshe ko amafoto rero njye nayabonye muri telefone ye. Ugize imbere yanjye arambwira ngo nimbwa koko. Niba ari byo ko uri imbwa. Ire bakwise imbwa da. Ngo batwara imbwa ntabwo bajye batwara umugabo. Irene siba kugize imbwa ko. Ese ubundi utagira n'ikinyabupfura bwa mbere umwisigweja umwisi kimonyo none umwise n'imbwa. Ubwo se urumva yaba kujyana he? Kubera wigende. Niba bayimbwa ubwo n'ibyanyabyo. Erega n'ubundi bakubonyemo imbwa. Sibyo? Ndume acha gatoye. Nawe biteye byanyabyo koko gwanyita imbwa. Yego nugiye nakwitima. Ayi gabanya wigumya kumwita imbwa. Ntago mvuze kuri imbwa. Ubundi wenda asanzwe ndiyo ariko nukabimbire ngo mbyumve. Nakwibutsa gashuka. Nukomeza gutyo mu buzima ntabwo uzashobora kubaho neza. Ayi mbere yo kumwita imbwa banza ugira ikintu kimwe umusaba. Banza umsabe neza yuko uzandongora none uno munsi. Ndavana bibaye. Asoko wagira ngo kukurongora n'itegeko. Tugafatanya kuraba ari abana Vestina na Dorcas. Umva ndakivamo mbere ko nyivamo binsabe ko tuzabana gutya. Aha niba ari ukunguka abakobwa ba 2026 bameze sha ndaza kuzibera imanzi. Ndakagera gute? Uraga pronounce neza. Aishu. Neza uko bivuze arga. Ire ubyanga yazagutwikira mu nzu. Umva ngewe unakabye urumva kandi kiravuga. Ndi kwihuta kandi ndi kwihuta ngiye muri shoot ya Kiramani. Ese ayi nta nubwo ubona ko atabishaka yabyanze. Ikintu cy'ikigabo ubundi ikintu cy'ikigabo nkawe. Ibyo ibintu byakureneye kubivuga wari umwana w'imyaka 5. Aisha, will you marry me? Oui, yes. Urakibona? Oui, yes. Tujyanda kahambirwa bagushaka bakujyana he? Ntago azashingirwa nawe. Hajya ubundi wowe bakwitande. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ibyisi byo ndumva bindenze gambwira amakuru ku buzima. Hey, y'all come look at this. Buri wese muri twe ahuza ibitsina n'undi 240 mu ijoro rimwe. Ase ibyo bintu ubwo birashobokara? Kandi buri joro. Tubashimiye kuba mwumva ikiganiro waruzi ko. Je nitwa Ismael Mwanafunzi. Hako ngira ngo uzi ibintu byose gaho mbwira ukuntu umwana avuka process bicamo. Kuva intangangabo ziba ziri mu dusabo twazo mu mugabo ukaza usohoka hanze zinyuze mu gitsina zinyura mu duheha duto cyane. Two duheha twitwa ngo iki se? Twitwa tube seminifere. Aha ndakumva neza cyane. Nuduheha twinshi ku buryo babara ko kugira ngo intangangabo zibe mu dusabo twazo two mu mugabo zigende zigera intangangore ibizitegerereje mu mugore. Ubwo zikora urugendo rungana iki? Zikora urugendo rwa metero 7. Ubwo burebure ko numva ari bunini cyane. N'uburebure bukubye inshuro zirengenye uburebure bw'abantu basanzwe tubona buri munsi. Ibyo byo birandenze. Gaho amakuru ku muntu w'injiji. Umuntu w'injiji atera abandi igihombo mu bikorwa bitanamuzanira inyungu. Ko si iryo tegeko rivuze iki? Dore iki itegeko rivuze. Uyu muntu ashobora guhagarara rwagati mu muhanda akandika message kuri telefone. Abantu baba bari kwikorera urugendo bakaba bari gukora iki? Imodoka n'abanyamaguru bashaka gutambuka bakamurindira. Ikindi cy'ubugoryi yakora ni ikihe? Ashobora kuba atwaye imodoka agahagarara rwagati mu muhanda kugira ngo asuhuze umuntu. Nese mwanafu iyo umuntu apfuye arabimenya. Iyo upfuye ntabwo umenya ko wapfuye. Ugize ngo umuntu wapfuye nawe ajya mu kababaro. Akababaro kagirwa n'abasigaye gusa. Ni nako bigenda iyo urinjije.